Ndagusuje kandi mwifeje byiza no sura atandukanye wo shiti muvandimwe ukwiki ibiganiro byacu nyura kuri yicano yanyu mukunda muri beshi yitwa Mbone TV nge nitwa Ajabo Marashingo ikaze muri aya makuru tugiye kujya mu makuru ari kuvuga muri Middle East andi agezweho mu ntambara ikomeje kuza Amerika Iran ndetse na Israel kuri uyu munsi reka nkubwire ku bijyanye n'uruzinduko rwahuje Trump ndetse na Xi Jinping byinshi baganira tutagarutse mu minsi yitambutse. Urugendo nyuma y'uko rwero rangiye mu Bushinwa yahagiriye hari byinshi bumvikanye n'igihugu cy'Ubushinwa harimo gutangira gukoresha imbaraga zidasanzwe ku gihugu cy'Ubushinwa kugira ngo Hormuz ifungurwe bya burundu kandi vuba kuko Ubushinwa bwemera ko Hormuz igomba gukomeza ifunguye kuko bamaze kubyumvikanaho Trump ndetse na Xi Jinping yuko byanze bikunze Hormuz igomba gufungurwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nkuko babyumvikanyeho ariko kandi bumvikanye ko bagomba kugira intambwe batera kuri bombi kugira ngo intambara irangire kuko Trump yasabye Xi Jinping kuzakoresha imbaraga afite n'ububasha bwe kugira ngo arangize intambara ndetse amufashe gusoza intambara kuri Iran ndetse Hormuz nayo ifungurwa ariko kandi kubera ubushuti Trump afitanye na Xi Jinping ndetse kubera ubushuti Xi Jinping afitanye na Iran ibyo bikazafasha intambara kurangira nkuko Trump abivuga. Ikindi nuko Trump yamaze gutangaza ko Ubushinwa buzajya bugura peteroli ya Amerika ndetse kandi akuvuga ko ari byinshi bamaze kumvikanaho n'impande zombi hagati y'Ubushinwa ndetse na Amerika cyane cyane kubizatuma iyi ntambara ihagarara kuko mu biganiro byabo byose byibanze ku bijyanye no kuba iyi ntambara irangira ndetse ikaba yagera ku musozo bitari kera cyane nkuko impande zose izabigaragaje. Bagana ku bucuruzi butandukanye peteroli ariko cyane cyane ubucuruzi harimo nk'ubw'ibikoresho bitandukanye ariko kandi bumvikanye ko Amerika igomba guhagarika gutera inkunga ndetse no kugurisha intwaro kuri Taiwan kuko Taiwan ari agace k'ingenzi kari mu Bushinwa. Ubushinwa nabwo buvuga ko ari agace kabwo ndetse cyane niyo mpamvu rero Ubushinwa busaba Amerika kureka kugurisha intwaro n'indege kuri Taiwan kuko ku busanzwe Taiwan igura intwaro ku Bushinwa haba indege za gisirikare amato y'intambara ibindi byinshi byo ku rugamba Taiwan igura mu Bushinwa. Niyo mpamvu Xi Jinping yasabye Trump guhagarika guhirana umubano udasanzwe na kano gace Ubushinwa bwitwa yuko ari akabwo kitwa Taiwan. Trump yarabisabye kandi Trump nawe ahita asaba Ubushinwa kugira bwangu bugagarika koreza intwaro ndetse n'inkunga mu buryo bufatika no budafatika muri Iran kubera ko ngo bitiza umubano ndetse n'umurindi intambara kuko ngo itarangira. Trump yabisabye Xi Jinping ariko kandi bumvikana byinshi bitandukanye kuri iyi ntambara muri rusange nkuko babigaragarijeho. Mu by'ukuri uko byose byari bimeze bagiranye byinshi byatangajwe n'ibitatangajwe ariko nyakuri byinshi nka Al Jazeera byanditse yuko Trump mbere na Amerika kubitiro yabanje gusaba Ubushinwa kuzajya bugura peteroli yo mu Bushinwa yo muri Amerika kurusha iva muri Iran nubwo Ubushinwa bwemera ko kuba peteroli iva muri Hormuz igira akamaro kanini ku isi ndetse ko bemera ko yagombye gukomeza ifunguye. Rero kubera ko Ubushinwa bwemera ko Hormuz yagombye guhora ifunguye igihe cyose na magambo atangajwe n'amakuru yo mu Bushinwa ngo Hormuz igomba guhora ifunguye na magambo atangajwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Rero aya magambo benshi bayashingiye baravuga ati birashoboka yuko tugiye kubona Ubushinwa bwazanye niyonka kugira ngo bahagarike iyi ntambara ndetse na Hormuz ifungurwe bashingiye kuri iryo jambo bavuze. Impamvu bavuze iri jambo ndetse Ubushinwa bwatangaje ijambo yuko Hormuz iteka igomba guhora ifunguye nuko Hormuz peteroli icamo igera kuri nyinshi cyane ijya mu Bushinwa. Ubushinwa bwinjiza peteroli ingana 90% ijya mu Bushinwa yose ica muri Hormuz. Bivuze ngo ni peteroli nyinshi cyane mu gihe Hormuz itarimo ikora n'ubukungu mu Bushinwa buba bwatindaye cyangwa se bufite ikibazo gikomeye cyane. Iyo nindi mpamvu Ubushinwa bwavuze iri jambo ngo Hormuz iteka n'iteka igomba guhora ifunguye. Ni icyatamanyeze gutangazwa n'amagambo amwe. Ikindi cyavuzwe nuko Trump yatangaje ko azajya gura peteroli ndetse peteroli ya Amerika yose ikazajya igurwa n'Ubushinwa ahubwo igasimbura cyaga muri Hormuz. Na magambo yatangaje na Donald Trump ariko nyuma yabwo Ubushinwa ntabwo bwatangaje niba ibingibi biri mu masezerano yasinywe n'ibihugu byombi. Ubushinwa ntacyo bwatangaje kuri iyi ngingo yuko buzajya bugura peteroli ivuye mu gihugu cy'Ubushinwa, ntacyo bwatangaje. Birashoboka ko rukuri cyangwa se atarukuri kubijyanye no kurangiza intambara ndetse no gufunga Hormuz barabiganiriye hagati ya Trump na Xi Jinping mu rugendo bagiranye. Uru rugendo Trump yavuze ko urugendo rw'akataraboneka kandi rwiza cyane ngo yagire mu gihugu cy'Ubushinwa yaratemberejwe yerereka ibyiza byinshi cyane ndetse ahantu yanajyanywe hatandukanye hatumye babona umwanya wo kuganira kuri iyi ntambara ya Iran na Hormuz. Hari agace basuye kamwe
keza cyane Trump ngo yanakunze mu Bushinwa agace kitwa urusengero ngo rw'ijuru. Ahantu Trump yarahageze havugira byinshi cyane bijyanye n'iyi ntambara, agace ngo gasa nako mu ijuru neza neza nk'uko Trump yabigarutseho. Aha niho baganira ibintu byinshi bitandukanye harimo n'iyi ntambara ya Iran iri kuhabera, ndetse n'uburyo ki Hormuz igomba gufungurwa. Ni naho Ubushinwa bwaboneye bavuga aya magambo yuko Hormuz iteka igomba guhora ifunguye nk'uko impande zose zibivuga. Ni amagambo yatangajwe n'igihugu cy'Ubushinwa n'ibinyamakuru byabyo nk'uko byabyanditse. Muri rusange ubukungu baganiriyeho bushingiye cyane cyane ko Hormuz yafungurwa, kubera ko ibiganiro bagiranye harimo kwagura ubukungu n'ubucuruzi. Ubwo bucuruzi nk'uko mwabibonye benshi, Trump yagiranye uru ruzinduko ajyanye n'abayobozi batandukanye nk'umuyobozi wa Apple bari bajyanye, yarajyanye kandi n'umuhungu we, umuhungu wa Trump Eric Trump bari bajyanye mu ruzinduko. Yajyanye n'umucuruzi kandi wa mbere ukomeye ku isi umukire Elon Musk, umukire wa mbere ku isi utunze amafaranga menshi cyane, nawe bari bajyanye, byerekana ko ari ubukungu cyangwa se bigamije ubucuruzi. Trump avuga ko urugendo rugamije kwagura ubucuruzi n'iterambere ku bihugu byombi, ariko kandi yuko iyi ngiyi ngingo yo kujyana ubucuruzi no kubwagura bizatuma byoroha, ndetse ko bose ari abacuruzi. N'Ubushinwa ni igihugu cya kabiri gikomeye kuri Amerika mu bukungu no mu bindi bitandukanye no mu ntwaro. Trump yizeraga ko kuba ari ibihugu bibiri bikomeye ku isi bya mbere mu bukungu, mu gisirikare, mu ntwaro kirembuzi izoroheje, yizeraga ko namara kugira umubano wihariye n'ikindi gihugu ubucuruzi bukagenda neza, bazanamufasha gufungura ya nzira ya Hormuz, kuko bano bacuruzi ubucuruzi bwabo harimo ubufitanye isano n'ibyambuka muri iyi nyanja cyangwa se muri Hormuz. Akavuga ati uko biri kose bano bakire banjye bazamfasha no kumvisha abakire ba hano mu Bushinwa ko twakumvikana n'amafaranga yabo akaba yashorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugira ngo mu by'ukuri Hormuz ifungurwe, kuko hari igitutu cy'amahanga ashyizweho n'isi yuko yashoye intambara kuri Iran nayo igafunga Hormuz akajya no mu byambu bya Iran. Ikindi kandi hano narajya kure ndakwibutsa yuko Ubushinwa ntabwo bwemera ko Trump yagombye kuba ari mu byambu bya Hormuz, ntabwo yemera ko Trump yagombye kuba yaroheje abasirikare muri Iran. Trump ntabwo yemera, Xi Jinping ntabwo yemera yuko Trump yari kujyana abasirikare muri Iran, kuko intambara ntabwo yemera, kuko Ubushinwa ni inshuti y'akadasohoka y'igihugu cya Iran mu myaka myinshi itambutse, kuko Ubushinwa buha inkunga ya gisirikare Iran mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Ubushinwa bohereza Iran abasirikare batoza mu gihe gisirikare, mu myitozo ya gisirikare. Abashinwa bohereza Iran ibintu bitandukanye, ubwirinzi bw'ikirere, misile, ni byinshi Ubushinwa bohereza igihugu cya Iran. Niyo mpamvu mu byo baganira, ariko hari n'ibyo batumvikanyeho. Mu byo batumvikanyeho hari ibyo batumvikanyeho bijyanye nuko Ubushinwa bufata uruhande bukabogamira kuri Amerika, noneho bukarekura ku gice cya Iran. Ibyo Xi Jinping yabicishemo akarongo gatukura, aravuga ngo bitewe n'umubano udasanzwe hagati ya Iran n'Ubushinwa, byatumye Xi Jinping ahakana yuko yakwitandukanya na Iran ngo afate uruhande rwa Amerika, ahubwo Ubushinwa buhitamo kuba bwafata impande zombi. Icyo mu Kinyarwanda bita ngo ni ikirumira habiri. Ubushinwa buri ku ruhande rwa Amerika, ariko nta nubwo bwitandukanije n'abanya-Iran. Bivuze ngo ku mpande zose ni inshuti, zose zirahafata kuri ruhande. Niyo mpamvu Ubushinwa bwari bwasabwe kwitandukanya na Iran kugira ngo bazakoreshe imbaraga z'umurengera mu gusenya Iran no gufungura Hormuz ku buryo bw'imbaraga bufashije Amerika. Ariko igitekerezo Ubushinwa bwamaze kugitera utwatsi, butera ishoti icyo cyifuzo. Baravuga bati twebwe suko tumeze, twishakira ubucuruzi, kandi umuntu ushaka ubucuruzi nta mukiriya n'umwe asubiza inyuma. Niyo mpamvu umukiriya wacu w'ingenzi uduha akaesase keshi cyane nka Iran ntabwo twamwijondeka gutyo gusa ngo tumushyire hirya nkaho tutamukeneye. Rero bwanga gutakaza inshuti yazo y'akadasohoka yitwa Iran, bityo Ubushinwa bwanga gufata icyo cyemezo gikomeye cyo kurekura Iran ngo bufate uruhande rwa Amerika. Icyo cyo ntibacyumvikanye cyuko bafata uruhande, icyo nicyo batumvikanye. Ariko ibindi byinshi usibye icyo, ibindi babyumvikanye by'ukuntu bagirana imikoranire ndetse no kuganira ku buryo Hormuz yazafungurwa, ariko mu buryo bw'ibiganiro n'ukuntu bazumvisha Iran ibikenewe. Ariko kandi Xi Jinping naho hari ibyo yasabye Trump bijyanye no kuba yakumvikana
kuruta uko yakoresha imbaraga z'umurengera, kuko bigaragara ko imbaraga z'umurengera zikoreshwa muri Iran zituma Iran nayo irushaho gufata ibyemezo bikakaye. Niyo mpamvu Trump yasabwe na Xi Jinping kugerageza kumva ibiganiro ndetse n'abahuza harimo nka Pakistan. Ikindi nyuma ya Pakistan buriya n'igihugu cy'Ubushinwa n'undi muhuza ariko utari w'ingenzi, utari mukuru, ni umuhuza mutoya muri bino biganiro, kuko nkuko Trump yageze kubitangaza iminsi ishize yabajwe n'abanyamakuru niba amasezerano yasinywe hagati ya Iran na Amerika y'agahenge niba Ubushinwa bubiri inyuma. Yarabyemeye, yaravuze ngo Ubushinwa nibyo bubiri inyuma bwagize uruhare kugira ngo twebwe na Iran tugire amasezerano y'amahoro, nubwo hari ibitaragenze neza muri amasezerano, ariko Ubushinwa bwari bwagaragaye nk'umuhuza muri izi mpande zombi mu biganiro by'amahoro. Niyo mpamvu rero Ubushinwa bwasabye Trump kugerageza kumva icyifuzo cya Iran ndetse bukagerageza koroshya mu mvugo yabwo ikakaye kugira ngo ibintu bigende neza, koko niba ubu Amerika ishaka ibintu bijya ku murongo. Mu by'ukuri Ubushinwa bwemera kurangiza intambara, bwemera ko Hormuz ifungurwa, ariko bukemera ko hari icyo Amerika igomba gukora kuruta uko izana imbaraga zazo z'umurengera igahita zitereka ku Bushinwa ngo nimwakire ibyo tubategetse, igategeka ku gihugu cyera n'abandi bose ngo nimuyoboke icyo dushaka. Icyo ngicyo ntabwo Abashinwa bigeze bakemera n'aka na gatoya. Ibindi byabayeho kuri ibi biganiro ndetse n'ibyo bumvikanye kuri izi mpande zombi harimo ubucuruzi butandukanye, ariko n'ubundi bukagira n'isano ko Hormuz yaba yafunguwe cyangwa se irimo gukora neza. Bino bihugu byombi Amerika na Iran Amerika n'Ubushinwa bajyaga bacuruzanya ubucuruzi bw'indege. Hajyaga kandi imikoranire igaragaza yuko bano bombi umwe yajyaga afasha undi mu ikoranabuhanga, kuko nk'Ubushinwa bufite chips ikoreshwa cyane cyane ku isi kurusha ahandi hose. Iyo rero hari gahunda mu buryo bwa AI cyangwa se artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano, hari gahunda yuko bano bombi babyumvikanyeho uburyo ki Ubushinwa na Amerika bafatanya mu mikoranire y'uburyo bwa AI cyangwa se ubwenge buhangano mu bihugu byombi, ariko noneho bakanabyinjiza mu mirwanire y'intambara igezweho kugira ngo ibihugu byombi bikomeze guteza imbere. Ibyo n'ubu bamaze kuganira ndetse banumvikana ko mu gihe byaba ngombwa babyapurika muri iyi ntambara bakabikoresha kugira ngo bagere ku ntego zabo zo kurangiza intambara muri Iran no gufungura Hormuz. Bamaze kubiganira. Ku busanzwe rero bajyaga bagurishanya indege zitandukanye z'ubucuruzi, indege zo ku rugamba, ariko mu bindi bumvikanyeho ni ukwagura bwa bucuruzi bw'impande zose kugira ngo nibigende neza muri rusange. Mu bindi bavuze nabigarutseho ni igihugu cya Taiwan. Taiwan ni agace k'ingenzi Ubushinwa bukita ko ari agace kabwo, ariko Taiwan ikavuga ko ari igihugu cyigenga. Trump yasabye yuko ubu Amerika yahagarika kugurisha intwaro kuri Taiwan, kubera ko Amerika igurisha ibintu byose muri rusange. Ibintu byinshi Taiwan ifite byo ku rugamba, intwaro, ibintu byinshi bijyanye n'ibikoresho gisirikare ibigura kuri Amerika. Niyo mpamvu rero Xi Jinping yasabye Trump guhagarika gutera inkunga agace ka Taiwan, kubera ko ibi ngibi byagaragaza yuko Amerika iri kwitandukanya kandi itari kumvikana, ndetse ko yasenye umubano ndetse n'ibyumvikanye Amerika n'Ubushinwa yuko Amerika yabyanze, ndetse kandi ko Amerika iri ku ruhande rwa Taiwan kuruta iri ku ruhande rw'igihugu cy'Ubushinwa. Ikindi kandi China ivuga ko mu gihe Taiwan iri kwibaka igatera imbere, kagira intwaro ziremereye, kagira uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga, itumanaho, bizatuma yifata nk'igihugu cy'igihangange, bigateza umutekano muke igihugu cya China cyangwa se cy'Ubushinwa. Niyo mpamvu Ubushinwa bwasabye Trump kutagerageza guha urwaho cyangwa se gukomeza gutera inkunga Taiwan, kubera ko bivuga yuko mu by'ukuri Taiwan ikomeje kuba yatera imbere cyane, byaba ikibazo gikomeye cyane kuri kano gace k'Abashinwa. Bakavuga bati rero icyiza muhagarike kubatera inkunga no kubagurisha ibyo bikoresho, kuko muri gutuma badusuzugura ndetse bikanatuma bitagera neza uko twari tubyiteze. Ikindi baganira bano bombi ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bwo mu nganda muri rusange. Ibihugu byombi bifitanye amasezerano n'amasosiyete atandukanye akomeye, urugero nka Apple, Tesla n'ibindi bitandukanye. Bino byombi niyo mpamvu yanajyanye n'abayobozi
batandukanye b'inganda n'ibigo bitandukanye mu bucuruzi nka Elon Musk n'abandi bakuru ubucuruzi kugira ngo banoze imikoranire n'ubucuruzi ibihugu byombi bikomeze gutera imbere nk'uko no bombi bigaragara. Ndetse hari kandi n'andi masosiyete atandukanye mu Bushinwa na Amerika asanzwe bafitanye imikoranire ariko bifuje kwagura kugira ngo umubano wazaye mu isi itambutse uzahuke cyangwa se ugende neza muri rusange. Mu bindi bagana hari ubukungu ndetse n'imisoro mu buryo bugaragara. Kubera ko mu myaka myinshi ishize yagiye igaragara nk'uko intambara yagiye iba mu buryo bw'ubucuruzi bwarahungabanya hagati ya Amerika ndetse n'Ubushinwa, bituma rero biyemeza bano bose gusenyura umugozi umwe ndetse bakagera ku ntego biyemeje ndetse banahuriye kugira ngo bigende neza muri rusange. Kubera ko bano bombi bavuga ko mu gihe igihugu kimwe gifite ikibazo n'ikindi cyagira ikibazo, kubera ko bano bombi ni ibihugu bibiri ku isi bihanganye mu buryo bw'ubukungu, igisirikare n'ibindi byinshi bitandukanye, rero bakifuza ko bahuza izo mbaraga bano bombi bafite kugira ngo bakomeze kwaguka. Ariko nanone twibuke ko buri umwe akeneye kwitwa umwami wo witwa ko ayobora abandi. Niyo mpamvu bakomeza guhangana n'undi agahangana ku ruhande rwe, ariko bose icyo bifuza ni uko batera imbere. Ariko ikinyamukuru igitekerezo cya Trump ni uko bafatanya kurangiza intambara ndetse no gufungura Hormuz, kuko ni igitekerezo nyamukuru Trump yajyanye ahangaha mu Bushinwa. Mu myaka myinshi ishize nta muyobozi wa Amerika ujyayo, igitekerezo cyane cya Trump cyari iki ngiki cy'uko Ubushinwa bwamufasha. Ku kibazo cya Iran ikindi bakiganiriyeho, Ubushinwa bufite umubano ukomeye cyane n'igihugu cya Iran cyane mu bijyanye na peteroli. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe rwose bigaragara bihari, kuko peteroli nyinshi cyane iva muri Iran yo igurishwa mu Bushinwa. Mbere yuko izamuka ku isi yose ibanza kujya mu Bushinwa nyinshi cyane. N'Ubushinwa nabwo bukabaha inkunga ya gisirikare n'ibindi bitandukanye kandi ku giciro gitoya. Bano bombi Ubushinwa na Iran bagurana ku giciro gitoya nk'uko ibinyamakuru byinshi nka Apple na Al Jazeera bigarukaho. Niko bimeze. Hanyuma kandi Amerika iri gusaba Ubushinwa gukoresha ingufu zabwo, ububasha Ubushinwa bufite ndetse n'ubwo bushuti no mubano udasanzwe Ubushinwa bufitanye na Iran. Noneho uwo mubano mwiza Ubushinwa na Iran bifitanye n'imbaraga bukifashishwa mu kurangiza iyi ntambara no gufungura Hormuz. Nicyo Trump ari gusaba. Hanyuma kandi ibyo ngibyo bigatuma Iran biyishyira ku gitutu cyo ubwacyo kugira ngo intambara ibe itagera kure ndetse no kugira ngo Hormuz ifungurwe. Igitekerezo cya Trump cya mbere cyari icyo kugira ngo asabe cyangwa se akoreshe Ubushinwa nk'umukozi uzakoresha ububasha, uzakoresha ubushuti bw'Ubushinwa, hanyuma ubwo bushuti bw'Ubushinwa bugahatira Iran gufungura Hormuz no kurangiza intambara, kuko azi neza ko Ubushinwa bubasha kumvikana Iran kuruta uko Iran yakumvikana na Amerika. Kandi azi neza Trump yuko Iran n'Ubushinwa n'abashuti badasanzwe, kandi buri umwe yumva undi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, baraganira, barahana ubucuruzi, bakorana byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu yavuze ati reka kano kantu nkagerageze ndebe icyo bibyara, noneho bizamfasha kurangiza kino kibazo gikomeje kuba cyakugariza isi, kuko amahanga yose ari kunshyira mu matwi yuko genetera ikibazo ku isi. Iyi mpamvu yari yagarutseho. Intambara kandi muri Iran, Amerika irashaka yuko Ubushinwa bufasha gushyigikira ibintu bigira kuri bitatu by'ingenzi. Harimo yuko Iran igomba kugira ibiganiro no gufungura Hormuz, ndetse kandi ngo kugira ngo yemere ibiganiro ndetse no gufungura Hormuz nko bigarukaho, mu by'ukuri Iran isabwa gufungura Hormuz. Nicyo Trump yanasabye Ubushinwa yuko bugomba kwemera ibyo biganiro. Trump yagerageza ibishoboka, niyo mpamvu yasabye na bwa Bushinwa gukoresha za mbaraga zabwo na bwa bushuti bifitanye na Iran kugira ngo Iran yemere ibiganiro, inemere ko Hormuz yafungurwa. Twibuka ko Ubushinwa bwavuze ngo Hormuz iteka igomba guhora ifunguye. Iryo jambo Ubushinwa bwarivuze, nubwo Trump yabisabye ibyo byari byamaze kubaho. Hanyuma kandi kuko Ubushinwa bwemera yuko peteroli ko ari ingenzi ku isi icamo Hormuz, niyo mpamvu Hormuz igomba gukomeza ifunguye. Icyo nacyo bakiganiriye. Hanyuma kandi mu bindi byabaye kuri uyu munsi, ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, Trump ashaka yuko Ubushinwa bwakongera kugura ibicuruzwa byinshi cyane, ariko kandi bukongera kugura ibicuruzwa byinshi byo muri Amerika, urugero nk'ibiribwa ndetse n'indege. Ubushinwa bukongera kuba bwagura ibiribwa bivuye muri Amerika n'indege zivuye muri Amerika. Ibyo yabisabye Xi Jinping yuko ubwo bucuruzi bwakomeza, ariko nasaba ko Hormuz yaba ari point ya mbere cyangwa se ikintu cy'ingenzi cyaherwaho, ibindi bigakurikira.
ndetse kandi Trump asaba yuko hashyirwaho uburyo bwo gukemura amakimbirane y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ibyo ngibyo babiganiriye. Taiwan yo babiganiraho twabigarutseho, ariko kandi baga no ku ikoranabuhanga twabigarutseho ibi ngibi. Ikindi ni uko imibano y'ibihugu byombi mu gihe kiri imbere hari uburyo itekerezwa. Nubwo hari amakimbirane, Trump we yavuze yuko ashaka yuko umubano mwiza uzamara imyaka myinshi hagati ya Amerika ndetse n'Ubushinwa. Trump yifuza ko uyu mubano utabura w'igihe gitoya, ahubwo wakwaguka ukagura imbibi, noneho kugira ngo habaye ikibazo kimwe ku gihugu runaka kize ikibazo, ikindi kize kugitera ingabo mu bitugu ndetse kigitere inkunga muri rusange. Niyo mpamvu Trump yifuza yuko nta gihugu kimwe cyakongera kuba nyamwigendaho, ndetse ko uyu mubano wamara igihe kirekire nturangire, kugira ngo igihugu kimwe nigikenera ikindi kikibone, ndetse bajye bafatanya mu bucuruzi, mu by'inganda, mu by'igisirikare, kuko bino bihugu byose nk'uko nabigarutseho ni ibihugu byose bimeze nk'abami babiri bari mu gihugu kimwe. Noneho buri mwami akifuza gutegeka agace runaka, ariko bagahanganira mu mbuga ngari. Rero iyo mpamvu iri gutuma Trump yifuza ko bano bami babiri bari mu gihugu bareka guhangana, ahubwo umwe akayobora n'undi akayobora, ariko bakajya ahantu bahuriza, bakavuga bati nibyo icyo uragishoboye, ariko nanjye nshoboye kiriya. Kubw'izo mpamvu rero zana icyo ufite, nanjye nzana icyo mfite, duhurize hamwe twese twagure ubukungu, ndetse dusavinge abakiriya bacu cyangwa se abantu bacu, kuko nibo bantu dukorera. Niyo mpamvu Trump yasabye icyo ngicyo, aravuga ngo twese abakiriya bacu nyamukuru ni abaturage bacu b'ibihugu tuyobora. Impamvu umubano wacu kwe kwaguka nuko twasenyera umugozi umwe, kuko Ubushinwa bufite ikoranabuhanga riri gutera imbere cyane. Ubushinwa buri kugena umubano n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika no ku isi yose, kandi Ubushinwa muri iyi myaka buri mu bihugu bifite ubukungu bwifashe neza kandi buteye imbere, bufite igisirikare, bufite ibintu byose wakenera ku isi. Ngira ngo mbona ko n'abantu benshi bakeneye kujya hanze mu Bushinwa bajyayo, hari abakwiga kuri scholarship ku bintu byinshi bitandukanye byo mu Bushinwa. Mu gihe Trump abona ko ibyo bintu Ubushinwa buri kumusiga, ndetse ko Trump abona ko iturufu Ubushinwa bwakoresheje iri gutuma igihugu cy'igihangange, amasoko menshi muzarebe byafashwe n'Abashinwa, kubaka imihanda, kubaka amazu, amavuriro n'ibindi byinshi bitandukanye. Ayo masoko menshi afitwe n'Abashinwa, kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi. Rero iyo password Trump yarayibonye, abona ko Ubushinwa bufite ibanga. Niyo mpamvu yahisemo kuyegereza aba bantu, aravuga ati niba turi babiri bahanganye ku isi, reka guhangana biveho, noneho ubwo dukoreshe akantu ko kuvuga ngo abantu reka baduhe icyo bafite, natwe tubone icyo dufite, noneho dusavinge abakiriya bacu aribo baturage tuyobora, noneho twese dutere imbere. Bityo rero tuzanayobora isi twese, icyo dushatse ku isi kibeho, kuko tuzirikane ko muri NATO y'icyo umwe atemeye n'undi ntago akemera. Nk'uko mwabonye ubushize, mwabonye ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya hari icyemezo bwafashe gihita gihindura byose kuri Iran cyari kivuzwe bihita bihinduka. Niyo mpamvu rero ko ibihugu byose bikomeye ku isi Trump ashaka kubikoresha nk'indi password izakomeza gutuma acuruza ndetse akanatera imbere, ariko akivuza ko cyane cyane Ubushinwa banza kumufasha gufungura umuzi no kurangiza intambara mbere yuko ibindi byose bikomeza. N'icyifuzo cya mbere we Trump ari gushaka ngayo nguko. Hanyuma rero reka mbashimire ko mwabonye nanjye muri aya makuru, muraba ingenzi cyane kandi muraba agaciro. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane kubera ko muraba umugisha cyane kuri twebwe, niyo mpamvu tubakunda cyane. Mbabwire ngo mutarakora kuri subscribe wayikora, bikiri mwari tukura wakandaho kugira ngo bigende neza. Hanyuma nkubwire ngo ibiganiro byacu byo birakomeza kuri imiyoboro wa YouTube channel mukunda muri benshi. Mbabwire ngo muhaye muronke gahunda zo muri mukomeze kugira amahirwe, mugende ibintu bigende neza. Hanyuma nyine nitwa Ajabo Marashi, Imana ibane gacure komeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.